Dumelang le kae? Bafethu ana go mathateng wetsi ana le mathata gore ba bona hona no mo ke le mo a ke safe ke tsamile ke tsile ka montlong ke tshaba gore guys mapeleng this is not fair bafethu gore hona no ke tsile ka montlong ne ka pere skipa sa rona sa makhosi but a ke khona tswa ka skipa sa rona sa makhosi because batho ba robale guys gore one win fela gore setse go la dinonyane mo di mantlo gore ona re sala marago ke dikoloi tse di leng unmarked guys emapeleng ona be no makia ka wala Sundowns o tlile go nna that's when I saw gore there's a big problem o tlile go nna mabane ka bo ma 5 Sunday wa bona ona be no ke 5 ne ke Monday o tlile go nna mabane a ntebella gore wa ntebella ke iputse re di mano ntebella ngere maybe ke na le nkonkoro or something are yo bona letlalo la hao letlalo la hao le gore le clean bafethu one win fela gore setse batho ba bona matlalo a rona bana ale gore makhosi gore Hero Dala Champions League yona o ira hala mafethu ale mpotseng Hero Dala Champions League o ira hala eng ai abapele bra Bobby a ke kopela navigator boela morao ke kopela coach Nabi a boela morao re tlo bola ke batho gore wa itse ke one win fela bana gore one win re number 1 one win fela re number 1 matlalo a rona gore a change gore ana le that thing matlalo a ma Chiefs ana le that thing guys emapele ka one win fela ona no gore sentse re tsore re tshaba gore I had to recover keepers ne gore ke confuse di enemy gore he ba bona keepers ba re o kwa rona ba ipotsa gore ke sela wa se bona khala ya kere wa e bona gore ke bala kere wa bona gore ba sa bona gore ke le khosi le ba fethu re phela botlhoko bana rona makosi gore my worry fela gore one game one win number 1 matlalo a glow ba fethu gore hona Hero Dala Champions League gore Hero win a bet way ho ira hala mara makosi gore rona guys and you can see le batho ba setse mora o khono bona le ka driving ya bona le dikoloi tse di leng unmarked gore ba ke ba team tse dintse pedi ke ba leba gore khono bona gore batho ba setse mora ba ke ba di team tse le gore ba fethu re palla kwa para di keeper tsa rona ka peace ba fethu go khopela le re dimeleng ra para di keeper tsa rena tsa Kapa tsa makhosi sense re tsore re iphitlha bana one win fela bana no navigator tsentsa tsamaya gore navigate gore o itse keng gore ba bana utlwe ke ntse ke robetse go utlwa dikutlu batho ba sa ba ma festere ba re sereno Villakas sereno Villakas chabalala eba mapele ba fethu ka le rapela ka le ka mala Jesu a se rona ke Nabi le sa re bolaya le re bolela mahala la re loela mahala a se rona ke coach Nabi ke Nabi football guys re khopela gore ke khopela hore ke ye go mmerekong ka confidence ka skipa sa ka sa makhosi sa di number 1 mo lokong gore le re philisa botlhoko ba fethu a khona le bana makhosi ke khopela le nyake protection ke khopela hore o ske wa tswa wa pere skipa sa makhosi se lokela ka mo bekeng o tla sa para go pele se lokela ka mo bekeng o tlo makala fela nonyane kima fela le rua le o rwala a re robale rona makhosi re swela coach Nabi football ya Nabi di 1-2 goal gore ntoko sa motlhoko gore re ja batho ntse re ba koretse gore re ja batho ebe re ba korela ebe re ba tja hape re ba koretsa ba fethu emapele tloelang coach Nabi bana makhosi yo happiness bana gore letlalo la le bona mara a ke tsore mothakole o bona eng wa le Sundowns o bona letlalo le la ka re la glow gore one ba fethu emapele re ke tsone ka mo hape o kere mapa re tla ntsetse morago ba fethu hape o itse ke mathata fela wait a rona makhosi sharp ba fethu